no kwasem se kwasiampofo je se ebre edane papa whatsapp aya no kre yada na se semini dada asam na waka no emu du time changes emre edane anwumre memo akwaba e de Sompa 93.1 FM tara one media daroma e no wawo Sompa TV e no wawo Sompa 93.1 FM yesi e marketua pa se oyiro ho Sompa yi a usumu ukunu yi a ukunu chawoba o chawoba wi a osan so e chawo japade enti yiro ho sum yi na osumu boss yi a sedeti bia no onya japade memo akwaba no nan abo apa ho sima edunan efri sabre ekosise no nsia ebebo no awusiafo dwumadi a wato ne din na menim eso ena yadre memfo aseda kese emfama 21st clinic the sciatica expert omo ena aso dwumadi asia ene enwumre no matransia mede ebro medical catcher say dwumadi a friend of facha ye no kwasiada no pa bia e wo Sompa hai no be ba cho ne ntoaso ebi ene na menim eno nti ena yetenase efri adwoada ekosi yawada enwumre no nan bia no na mene mabadwafo atenase na yede na menim ede abroda na menim mu no ye wo segment ahodo a ewom emu baako ene suahunu na eba suahunu dia na kire se agya ene ne bade benko enyame ba ho na kire se akosia ajewa kodie oba papa bi atenase bosumye besim no nema bebre besesa ewo wiase eno de ye menko amasem na menim akosia Tough. Menkana na oh de saki chi said ye be chi aduane ni fiobia menkana say we die won so ma me she jaso e kwani ahodi ne hia ye ko kanjana gum Kasi ne wo ye I was yana hu tisen oh erade adom erade ase ho ye pa erade ase na bi o ma betra no ama o hwe manimu ase so ho you know hono do so won senka haro nanka I say free na kro haya na betra okay akosi ajewa kodiero no ono ena ede suahuna eye bregu enwoma ye kenkan no na menim me ba cho hye ne so bra Facebook ho Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM YouTube no so Sompa TV you subscribe or share na o like ya na wa share ma unuan so atimi ahwebi share no so se o pese online no so na o follow ye wo ho a ebia wo achichiri na na kra de Play Store ho kra o koduru ho a mo ayere mfi Sompa ho hodin den o download do abusiafo ho no anso the number bia na wa bosso na yedamu live enso ewo ho edimi ba cho sompaonline.com ubenya ye ewo ho na watie kama emu da ho sanso ena tara1media.com ho nyina anso ufa ho a ubehia yen anwumrei akosia atrasi de mi beja ma akosia na mum akosia tough nyame yadoma ya wada bibi ba nokre bibi se ye hye fo bo se wa na obeka se we de wa na obeti wa na obeti ano jebo enya ba bedru ti nyame yadoma ya wada ye nyina de ani chiremu wiamo ase oh wow wow na ye nua be ma no a wakwa ohihia mu ese wontimi nsore enyina ne na so bi no kwa mechi yakwa akoye na doye okay na nua nyina atimi akoye de ma wo na ye kodu ho no mu a se ne Sompa tiefo agi yatum na ye so ye som wo no Sompa nti no ye beye bibi kakra de a kire wo mo ho eda no de ajaye sa enya senketo de ya wada mekikini mebo no mo ho wow na je say ya wada ebe na minim ya ba ya free wiamo ase okay na say bupuanom ne agonanom ne omo ho ni nyina omo do Sompa no omo motwi nokre no munye tere de member hwe yayi okay omo ba omo hu to fia kwa okay akoso aje wa akode me amene e mba omo home eno achi ni sakitwatwa rocky mu nyina beba enti eda no de enya goro okay ena ye beye adwumadie no omo hu say yes ya base ye ba be som wo no so apa na afen so ya san so aye enuoma ba ko mienu miensa ye de be ka ho aboa owura no ye beje ni nyina ye de aboa je sada no se wo bi ba na se wo pese ho no mmom
ɛna ye bodin ana ye tudin ode na do ye bi eba beboa abrantie no a amena bu abono na waka fom na ontimi nyare to fini pe mobo akosia ni pe mobo na nyame yadom a yawada de hye mehwe mo ni so ade okay nyame yadom a ewo wiamo ase eho ne yakwanti wiamo ase fo mo ntwen ye yawada ye ban life and calendar nya agoro kora eho be de o se he na je se meji onza am no tenja pe okay akosia yankwa na siahunu enen so minim say last week sa atie fo be kaya afedie abrantie no ode asem to abrantie no so no kwami tua so na afedie obepachew akosia mayintio medasi awusafo na so yasanso atena se biem yema mu nyina ya hyehyia yada mu ase se moje bretwen yei ebre bia wa bra no nan bebo kopem no nsia so na menim dwumadie dane da nyina mo twen yei ema yede ebeso mo na obrego ngoma no yakenkan no eyesua hunu enti ye ba beka kaye ho eda ya wada no de atwam wo no nsema hodo ya kan ye na yede na de no so to so edi amamo sasi ya akoda friend se kwa metua wone ya abraye enkakran no won do mo bra kwantuo no akwakopie mu ye se o mo free ahafo sankore ya meka sei wodo ani akire mu ewo ahafo abuom eho enne nkoda ne kire se sankore anye wo mo a eyedan ya ahafo abuom de beje wo mo na wo mo kotro wo mo kwantuo no so ede afri ho eho enna owura wono nso so wokodi kwa metua ewu kodi ne bone ekowi akoko de hye kwa metua ema yede ne koto ma bosumi nsia no wono so ayare dadam amene na busua echi ne pe kwa me kira kwan se anka kwa me beje penie na eja chew pakesi a wo modena mo no kwa me besomuo na wo munua no so ho atimi ato no enti ene ye babehwe se aso chew pa no wo modena mo no kwa me beje na abuo mu akwa me kono so say ena bla beye ayo bregu nguma na menim ampa abushafo ye to so ede afri ha kwa metua ne yere ya braye ena afi akoda won ma won foforo eye kwadwo mabre wo mu de ma kwantuo no to so ekọ aboom ye no ewa hafo ya nkoda china e kire se wiasimi ye ntrafa akonye ne mbuase na sani obra ne sibike ka kono se koba so mutena sankoria ansha asembe fa won mase enti anokwa wo mokọ abuom ya mkobo musese wo ho se mkoto obra kwantu no so na kwa metua kọ ye no wode ne kakran na madwuma na openti wode di mu akokohia betwani bi ya no no so ye friend se kwasi bonsam na sa kwasi bonsam ya meken eye betwani papa no no ansa ene ekrom ho wa wo se woni mu nsa no asene no no na afa ne yebewo woni mu no pa ena wo bremu adwendwene ene ho koda nanti no se ni mbro otume bro koda gatam woni ba bi one na mompo adechi no no osore abafie etoda nso so eda obeburu ebekọ yie kakra no na ode ne bre saa na ode abedu fie obeduru nso so a adapatwa de enya goro na wuyi ne buru no na oburu no si nkyɛn a na adwuma ye no wonfa ne agoro enti kwa metua ede ne ho kodom wura yi eye se ne na wo konkoma na oye no no se wo kɔ sankore na wo kokɔ ye kokofu a wo so aba abuo mu yi wo sa betoa abetwa adwuma no so ebia na abetwa no na Nyankopɔn de adom no na wotoa so eye ne kakra anokwa kwa me ye ne saa makrom ho de enam ne modern bo ene atu ho acha adwuma na oye nti no kromafo ni nyina ba benimu no emeduru mebi kura no wom kokoye seche se obi ani wom anesa na nanu ahemfo ni wom sanso wom bodwa na nkoda yi ba kire wobi ankaso wanya yie nkoda yi bekọ wobi pe obi amana do won mafuo mu a nkoda yi bekọ won mo ye ne nkakran yes won bebo modern ama akoda wom de na ba asase suo ye kwadwo mabre no kwadwo atumi anya bibi papa de afrim enti won mo ye ne sama nyame nchade kwadwo mabre susuku a wokoye no Nyankopɔn twedi ampon edom akoda yi wanye na boro
ɛma ne nimdie ne nyansa sem ka wode duma koda no ɛma suku akɔ no no bɔ ngoma yie ya ɛma na kyerɛkyerɛfo de omu nyina agye akoda ne twom a na kakra no ogusu a ɛkɔ kusuku no na afide yenti ai wei na da kuru bi emre bi achi emfie bebre baya obi nim de kɔbɔ mu obɛte bayira homa mu a amana mu akɛse kwame kɔ abeso Sompa 93.1 ye je mo kɔtwa abai ensafufo won mate bi kama wo mo de bi nso ano ansa kwame kɔ ba na dwono a waburu se sram ei na di asɛm nie afei de kwame asa beton santentam mu a kyese wo mo ye no hwia enye yi na kyese asɛm no ya akɔyere anya baako anya mienu ekoso atoato so a na kyese eya akɔda ne kwame su ene ne ban a wode ba betena aboom krom ho enti de ya bra yeye ne se da bi sese ne kunu de wakɔ akɔfa ba no ani soso ye kan soso kwame tua ne kɔ ema busuen so nsa koma no enti se kwame kɔe na se afei de wode nsanom ena ba efie dia na kyese ɛwɔ so wode kɔto nanom ne mpanyimfo anim mpanyimfo a kwame tua fɛre wɔ mo no wode kɔto wɔ mo anim na agya omunya kwame kasa kyerɛ anokwa ya bra yi ne saa ema nanom to nsa frɛ kwame tua Sompa 93.1 ene kwame kasa bia ma oje peni edo nyame yese o wodo soro do fam ensan wono biem na de ma no kono nsan kra yese wo kaka yaw abebrese amane ne apinisi a wo famre bi atwamuo ene ne ba bia nyame de wono ene ne ba ene ne yira kwakoduru no a na kyese esane nsawe eno na ama kwame wonom nsanti wo sere na nonom se wedi enkotojogu fam ensa dansa yem wonom biem yesi akodo obewuo sabio wodi ne hye roman fada ne botom kura no a obewu se na ne nyina daada akra kwame boa edo no anananom panyimfo kosi ho nkonya ene kwame kasa ye no sada na numre kwame amada fie wo mo bona bomo efra bonten ene ne bedruye obedruye a waburu se sram waye seka ena kyeso oda fie na kyesa asem no ya akɔyere de ama ya brayie enti na de be ne se wogya kwame tua bra boma no won de wonom ne nsa no anko na akoda nyame de ne dum wo mo no eye kwadwuma bere wo ma nani ku akoda no ho na wo hwɛ de wo bra kwantuo ebetumi ede akoda no akɔduru enti ya brayie ne se wono so beton bese sanse babia akɔduru ne de enda so ni babia sese kwadwuma bere nso anyini suku ho asɛm akato ne bro na akoda ya wie school eni da so ne hwan na de ne kɔ agya nko betumi abɔ aboso ahwɛ ne ba ɛyɛ kwame tua ɛna wɔtɔn sansen ententan mu yi enti na kyese de asɛm na kwakɔ wie nyina ne se ɛwɔ se ya brɛyie wɔde ntoma si ne bo na wɔhwɛ hu se akoda no na ye bise o sisi ya brɛyie besi a wɔbɛtɔn wei bese ne kura ya tɔ ne sei ɛhe na de akoda ne kwakɔ wie akoda ne begya isuku no obetena fie saa kwame tua so nsan yi a wato mu ntentan ehe na de ne ba bɛkɔ ɛyɛ obregu nwuma ebranka akoda no wo ba benyina bɛhwa awofo ɛna hwɛ sɛ bonsam wo sɛ yɛ hyɛbrɛw wo bi ntumi hunu abɛtete afɔre wɔ mo yɛde besi ha adomdom yɛ na wɔkyina yɛbɛhwɛ de edi akyire sɛ kwame tua ensa no ano bɛkɔ so anom ana nyamsom bi bɛbam ama kwame yatumi asesa sɛ wansesa so so a ya brɛyie wɔne ne ba kwadwuma brɛ sɛn ɛna braba bɛkɔ mede de akɔso agye wɔ akɔdeɛ mede mu si sempre deɛ tɔfe akɔ miam papa osi sum akɔso ameda si masom na sɛde yɛdi kan aka no onyankopɔn ɛyɛ adom a wɔde yɛn kɔfam yɛn a yɛwada a ɛdi yɛnimu yi no
na me abedwafo Sompa yeba wiamoase na me nim dwumadi ne yabeye edi afri ho na said American kan ye to nsa edi afre wo na eben wiamoase nyina a wo do Sompa se omomra anwumre no nan na dwumadi no ahyase kama kopem se no nsia bebo na edi dwumadi no beba na wie tie beye afri wiamoase niema bebre bebam ye ni nipa bebre bebo nkomo Sompa ye ba ye nche die no mo huna fa ye ho a omo de odo ani akoma pa na ahia ye wie a mbanyifo se nipa de agya kwa nya no kwa na kire se ye na ye de do ebeba be hia no de edi be free ha akose ye de kosum ye nua no ebia na obi nso be ba ase a be kana koma se abrantie me so me nya biribi emfa moa no yenyina de beka ho na de asom abrantie no eti se obi pemu nkyiremu a obetimi afra 0244 809641 0244 809641 na onfre producer Saki na wone no emon komo ebia obi kura hukumase bibi opese wode bedon Sompafo obi o mazi otie wo de fresh number no ebi kura wuntimi ma ba bia wo no yen ye beba ho ne abagye ade a opese de koba abrantie no na me ba san so a me giri se akosi yanyankopon be hira yen no kre me da se pacho so ho papa na wo ho no me hu ne pa ene be bon komo bi jebre fabre trase na tie na obehu se abra na onim dabi na onim se de kwa metua na wonim se abrabode ne kwa kowie se eno ne asem no na onim ene ye besua de asem kese enti amanfo mra Facebook nice one Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM YouTube no Sompa TV abusiafo se say de adru no Rocky Madaroma menyana meni papa no enhyen komo no ase na akosia wie no bra papa no esiesie no ho na ya hye enkomo no ase no memfa aseda kese emfa ema 21st clinic the sciatica expert omo eka ho bi na asomase a medi dwumadi we de ebra wo mesrew bomodin yade bia etete wo no da bia meka mesehwe se wo bomofo a na ne yedena otimi ku aboa osono anajata yade ben ena 21st clinic entumi nsa eno te kokoda yade afre no sciatica no o sciatic nerves no efri otoase no a ko nan murom ho no mesre se bomoden enkrabata ne de edoso meje bre no mabobodin e de akere na mom obetima from 0540311311 0540311311 0540311311 eno any number bebacho ubetumi e de afre 21st clinic na so ye bia uhuno fo ani kire ho ene oboase fo de mutia ye ko junction ho a na sese omo abepie e wo ho eno eda nchen a wode wani e kire takwa nso omo Roman stores ha omo ni no na edi enhwani mu pe e ho kro no ano Zenith Bank bi ebe ho omo chese omo to apete omo wonkranza omo osunwan omo obrekum omo wogoso chese omo wanchi tachiman so omo ho Kumasi omo ehwa overseas Alpha Radio nchen ho no ehwa na 21st clinic asoye no ewo sankrama mu so na obeduru a wusi St Jones a na chese domi ho asem na mekan aha sa road na ewo Ecobank ne nchen ho a ekopie domi market no eho na 21st clinic asoye no eho plot number 23 obeduru ho no obehu se 21st clinic cars park ho amanfo so ebeja yaresa enso ewo ho obom road na chese new UCG ho no eho na omo ewo enso na chese kaso asem na meken se oduru taman so a committee 1 na 21st clinic asoye ewo na eho no omo Roman church no asore no eho
ɛna ɔmo ɛwɔ tim sɛ ɔbɔ mmɔden na baabi a wɔtemi nka fi ɔmo wɔ nkɔkɔ me ne kasa no du takrade a efie kuma number 9 taxi station hɔ no ɔmo ɛwɔ hɔ ɛna 21st clinic ɛyɛ adwuma kama ɔmo yɛ adwuma efiri adwoada ekokosi memenda nonso na ɔma trans bibi biara ɛfa yaresa ho de bɔmɔden sɛ ɔde bɛkɔ akɔdan 21st clinic sɛ kɔba sɛ wakɔ yaresa bia kɛseɛ bi mpo aban die bi ɛna yarehwɛ sɛ kɔyɛ test bi ana kɔyɛ scan kora no a wode frɛ number no 0540311311 0540311311 na wone 21st clinic ɛnto kɛsɛ wode ɔkɔduru hɔ a wɔsɛ tɔfe akwasɛ mmra kama na wowɔ discount a yɛde ɛbɛma menkɔ na meni owura no ɛnkɔhyɛ nkɔmmɔ no ase bɛma akɔ aba ya nua na ho te sɛn yesu nti ɔho yɛ paa Sompa 93.1. wow abusuafoɔ bra Facebook na bɛhwɛ owura yi a mene no ɛbɔ nkɔmmɔ yi woni no wahyia ne da ɛhemfa na ɔkae no na hemfa nso na wohyia no okay ɔbɛka baabi a ɔtenaeɛ ɔbɛka baabi a na ɔyɛ hɔ adwuma mepɛ sɛ woba Facebook wode bra Facebook mepɛ sɛ wode w'ani bɛhwɛ ne kɛkɛ ɛwɔ Sompa 93.1 FM fa w'ani bɛhwɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne nkɔmmɔ no a wɔne medie no sɛ wokae no anaa woahunu ne da wobɛka sɛ ei na mennim Sompa 93.1. wobɛte saa concept no ase bɛma wada roma ɛhe na wofiri ɛhe ne ɛwowo na wodi ankasa ɛde sɛn yo me nua meda ase me a mete adwa mu anaasɛ mete anim ha yi yɛfrɛ me kwaku boaten me maame wɔ me ɔwɔ mukuada yɛde to me nana agya boaten na Ashtown nana mete ɛhɔ ne yɛwɔ me okay Ashtown boy Ashtown ɛyɛ KO 8/9 okay ɛhɔ ɛna na me Sompa ɛne 93.1. maame no mu abusua nyinaa ɛhɔ a na yɛtete yɛn a na papa bɛfa me kɔ tema okay first year tema committee for ownership nearby committee 2 BBC nti ɛhɔ ɛna abrabɔ no ɛbɛhyɛ aseɛ me kɔ school kɔ secondary school lower sis and upper sis na me di wie me wie no so anso hɔ a sɛ me kɔ tema never base okay ti ɛhɔ no yɛnhwɛ school sam no ɔsɛ obi wɔ hɔ a ɔhyɛ school ase a deɛ di kan no obi wɔ na ne ti nnim wa no obi so wɔ hɔ na ne ti di bua no obi so kora wɔ hɔ a ahokyerɛ nti na nka ne ti bɛdi aboa no but onni hwɛfoɔ ebia sika ni fie ɛno ka ho bi nti ebia ma na de suasɛm no kɔyɛ haw kakra ɛma no emu deɛ he paa na na wɔwɔ agya boaten me nua bɛ maame na okasa both me maame side and papa side na problem bi ani hɔ a yɛ sikasɛm ɛsɛ sika wɔ fie na me sɛ anim adeɛ me papa adesua deɛ woyɛ rough ɔmfa nkyɛw okay ɔbɛteɛ wo ɔma me extra teacher nyinaa ma ne bɛyɛ dɛ ɛbɛkyerɛ ma deɛ saa brɛ no saa brɛ no wow nti adesua deɛ na mene problem bɛnam aso na ɛden wow gitum oh sɛ bible ne ka sɛ wɔtwe wo ho firi nneɛma bi mu a ɛwɔ sɛ wo so ka kyerɛ wo nua ketewa na ɔdi w'akyi ne sɛdeɛ program no tiɛ no na menim yes ɛne nti sɛ ka mehu yi a nka nsɔhwɛ ne ɔhaw a menam mu yi ka ntome wow na wonim na menim sɛ ɔmpaa me wɔ hɔ mpapa wɔ hɔ deɛ mehia bi a ɛde bɛma me nti no memfa ho deɛ wohwehwɛ bia na wo nsa tumi ka deɛ mpɛ bia mpapa de ma me sɛ amma sɛ ebia ɛsi ebia yɛpam wo school fees koraa yɛnyɛ bi koraa da anaa wo sɛ mekɔ secondary school ebia mekɔ boarding mekɔɛ no mahyɛto me nneɛma maame de me school nneɛma brɛ me papa so de me school nneɛma ma me wow deɛ ohia bia wo nsa ka mehia bia ɛkɔm nne wo ɛkɔm nne me na na wopɛ namfoɔ sɛdeɛ mesi tiɛ no mepɛ agorɔ nti na mewɔ namfoɔ okay nti adamfoɔ ɛne maa ne baa saa na nyame ne yie mu no mekɔ secondary school mekɔ school of voter region okay St. Paul secondary school Sompa 93.1.
se sparkers nyina ahwa omuhumi ombehume okay tina me say amam for mra Facebook na omo mehe na me nim awusiafo bra na che say omo a na yia na yi aben kai 80s wow maybe school 87 okay nti na che say we hwa 87 na say from 80 4 85 80 everyone say 85 ho ba ni nyina no na o senior high school 85 sabre kwade na form 5 yeah sabre kwade na 86 87 no na me we lower na pa okay 93.1 I was sparkle okay na me a sports boy tina we den me ball me ko America me ball basketball hockey ni na me nimbo na nyame ma gift pa o na me ni eden 4x4 rally say me gina mu na me ko ati me say yes because also wa na me America so ko na during school you know me catch papa say me dey me wi am ko soja okay na papa me ya was na o soja dey okoye dey obi a wusua dey akopɛ degree papa no say Sompa 93.1 tema community 2 me fie ni ana PV obi nso fie ni okay no ne papa nyina na ye adwuma ba ko man ko agi fish and you know they were so close omudi nkomo pa omuti se nuanom okay and you know me ra aminim no and papa bete say my room without his knowledge you know or say me ebu anya den amano na sabe na papa we me papa no ne anu wetu kwan no ostra okay Sompa 93.1 Obaba besin akọ US no say no owo se me jai but onya time on massa processing into no or the bibia she PV obensa okay so was so hwe na me jai navy no na say ye fawo as soja me pa jai uko school am apply e ma ye fawo na mo tema never base na no na wo demand the pictures no ka me call tema enkran ka me timi e ba ma hwe okay ti maka kire me nua ba ko say on famre me okay into otime de ba okay me the pictures ma ba kire okay etina che say soja no uwura mu di sen me wura mu ana me say 2 years mu ana Sompa 93.1 me say the frame o papa ma o free mu because na me di si o na me nkofie okay do papa na adwene ne senti a okay watu kwan wakọ Austria adien na aba ne tirimu se wo ye soja ni nti chinchina opese wo ja because me sure say na ope number 1 be the adwembone ne ko soja the ntia ma me kasa no aye no kre na me ne papa ne me stepmother na netie okay nti na me feel say me stepmother ne mo treat me and nti no me catch say kuku e ko so die me ko soja nti me so fe ku na bebe bia no Sompa 93.1 I was saying so na me nim wow se me mama o tie mi a mama Christy oni me say ampa kwaku kan sa o ka kire no me pa cho me kan ni adien na oye o fo so mo tutu dien na oye o se o mo treat me okay na me nim say o mo treat me okay but it wasn't so wow no pe oyi no pe me me ametie se me yiri ni ho a de oba timi ye bia metimi ye okay sen kwan aduane aho bia oba na me na ma ya me man me ye aduane kro mu di kura se o ma me nti na che say sa o step mother na one ne tie no na o ma wo ye aduane o ma wo ye niema bia eye se ye se maanye oba ye bia minimu ye sa ba na wadwen ye wo se o ha me na wonim na menim wow nti ene ye kase ndi adanse a emfa ma me fo ho a she's one of my mothers I love so much wow ono training me pa because me training change ni ye okay and nti no on the training Sompa 93.1 sorry am papa ne ma me nyina ne me nua no ko nyina Church of Christ okay ba me na me fa sore no ye kwa sore be tonyo me ye bibia nso be ba fia de ma be ye no enkere se me kwa sore na me nim asodin no on say aya na ejina ba bi a yetete akwada one eni edene no ni saade no na office eye wo papa fam ana wo maame fam na osua sa asu no free no
and you didn't dear, me mamma side and a macro, ya bear man now, you're off. Sompa 93.1. Me mamma bushiamano, and you didn't want pa. Okay. Papa, a bushiamo dear, to say, Omojo. Okay. And Jenny didn't make me uncle send me the free mammy bushiam. So about creating mobile bear my dear, and I said, a bear man dear. Okay. Now, Imuna and a chance, and parisation letter ne corey. And she, now me feel say Mr. Madano, I am papa, a remusa, and you know, minya hatred. And Timba Panankasa who says, Sompa 93.1. me hajune. Okay. And your mamma, Tia says, oh, dear memra, Minanaho, or ye Juma magazine, a jabedu, or ye tipping, hydraulics. Okay. And she no, Saba and Papa say no, I brought you the Mbekono. I was a minya in San Juma attached to school no, and to food be a mecubiano. Okay. Enjoy says hydraulics and on me, Woodiani, and go Katie a python. Okay. Part time and on final day, and Cajon said a bay a messenger and also grade. Okay. But you see yo. I'm already in fabricating because a Juma men and an year no, hydraulics, including wedding. Sompa 93.1. And Pamesa Cushion and so. And me woman and say, I brought you in a day, a muscle. I didn't amanaso. Mean to mention and no on Papa's side. No person me free. Soja him and you know, yeah. Far crown, no so said. That's a ultimo, the old kind person or say. O papa share wo bo. Nana boshe no or person we be binti and or share sabo name na enini trims or the obeko. Koya saw them be too kind here, but not I'm running soon. Okay. But because of a Juma Miko room, no 93.1. Or yes, say, and you are the continue nyai, said the way of Fabia contem. Okay. Because oh no, Unyanya and Krata. Okay. And so that's of the far Miakosana, a behard you know. Because of a Juma Miko room, Monintino said I and them say, Frimunam befa when you're there. Uncle. And to be better if you know who say no, Papa Nam Cronya and Krata, Titis man bre. Okay. Ah, Nami Nim. Etiampa, me bamina now. Sompa 93.1. Namin in the near Juma. Emma, Minimini Anamus, a poya hunko new road. Okay. At Roja opposite. So call Aquasipon, bridge and so. Okay. Baby, Omoyala Tassamano. I'm your calf will be not for yeah. Juma, your shop on. Okay. Eti una na hono ubedi mfie dodo sen wo na ho a wodi sua adwuma no because wo ye nya na san akọ KTI. Anamiko part. Okay. Enti yenhwe una na hono udi mfie dodo sen na ho na ade sua adwuma no. Me pacho if you need at least be 10 12 years there. Wow. Because I feel me be here next car e wo adwuma nim tinam refi share. Papa kura promise me say o dem be ko abrochi nti fa abrochi no ho. Nti na chese unya sika wo na ho. Na me nya sika wo na ho. Say adwuma no ko aba adwuma no ko me by 5 o'clock 6 o'clock na mti adwuma mu train first car beba. Okay. Nti adwuma ni mu na chese iwo mu na asta abontin so aye wo no. Kumase joints nyina na e fa KO. Ufre dum besia akwa asta ati so fa KO. Yeah. So on the first one, Sompa 93.1. Nti nsamoni bi anso ewo kejetie nyina no owiade a KO no offer. Okay. Obi bo apo a KO no offer. Obi ye kwasiase bi a KO no offer. Nti e ba se beso mi wo no me de to me ho so. Ama se udi sa bone na be fa wa mi kwa ku mechi wa me show papa. Okay. Ndi na say sa KO ho no a o kire no. E ho ne bia na wo ankasa wonim se amanfo peke amanfo a e ho no mba. Dokre. Obi awia obi ade no. No de America be fa KO ho fa matadi school mo no adwane na kire ayira. Okay. Nti wonim o mu route na ankasa. Be so metin ben park no so. Okay. Nti before we dwane free ase wa be duru soro no be ba na me gina ho. First one I'm a dear. Me chi o man am de police station police force.
Odi omo kwa se bag no beji ana bibi no beji a okwa wa so hand ni nyina ma police for because omo no madwuma. Okay. Etu bati tie na yase police for nipa na ama. Ade no so se sika. Me fi se me saso anya de ankan. Enti na emehi. Okay. Enti eduru ba bi asa me chiwa. Me bu ni e pa cho se me nya okura na ma je ne ma ne se ene ye se nipa ne ba o ma de fi mi a me ho. Okay. Nti ma boys ni so hu se se wan fa nko no agye de na se wo no ye ne nko wi ade mfamrel okay nti omo implicate me ma police abusiafo aha aye Sompa 93.1 FM ye science was Sompa TV channel nso aye Tara One Media Adaroma ene edi dwumadi a wato ne din na menim ede ebrel owura kwakubu atin oye kumasi eni ono na meni no ebo nkomo no na ne nkomo no afedi ya hase niam a wo mu a eba no edin bi ebe piepie eni ba bi a wo wura no ene o se na wonim nka wanya sa ebi a wutie me frɛ obi ka kyerɛ obi sɛ onim sɛ efri dwada ekosi ya wada se nya bɔ anwumre no nan a krom ha ba bi a sɛ wutie eye Sompa efri sɛ yesua de yesua brabo sɛ de abrabo etie eti sɛ obi kɔkye obi na ogi ade no de kɔma police fo no a yesi ni pakora ama oye follow up yesi ni pakora ama obɛkɔ nso agyabo ate na ɔma kyaade no nyesa sɛ onka sɛ wakyɛ ɔsi nipa ne mai sɛ nipa ne mai so na ade nsiwa na kyɛ sɛ bɛ 1 year na nipa ne mai nti ade na wai ɛsɛ kɔ sɛ yesika na sɛ nipa ne maji sɛ de phone wo de kɔ a nipa ne bɛfrɛ okay obehu akyire na sika nso ɛ saa bɛ so kware na phone nyɛ kɔmɔ te sɛ ne okay kan te saa de a ɛne nka me amɛyɛ sɛ adwuma no ɛno kura me yɛ ni yɛ kura na da sɛ na sɛ ma anye ni okay nti na sɛ wo kɔgye na wo chi nipa kro no a wo di nipa no ɛkɔ police station wa na me di nipa no ne ne ma ni nyina akɔ police station hɔ we waje obi bag we wayɛ bɔne sei ampa sɛ be ni ne ma ne de ɛno de ɛnya me madwuma dabi wobɛhu na nipa ne saa nam kurom saa na wo hu no me sia wɔ mo okay sɛ me hɔ anam teɛ me freak efie a kewo stroke 9 sɛ ɔbɔ nkɔbɔ kɔhwɛ ase ɔhɔ na ɛyɛ SAT ne abi no frɛ mo gas ase nti ɛhɔ ɛna na night market bibia wɔ okay nti anadwo ne deɛ sɛ wo tɔn wa deɛ kuro bitimi behwem nti ɔforo soro hɔ a na mete nko ade a oboa wobɛkyi nipa kro na mo magazine kura na sɛ mekoduru fie ne yɛse sister we yagye ne nneɛma na mebusa na na no na oyɛ den na wohu because obi bebisa sɛ wonka wo ho a ana wo nso wo mmɔkro no ni bia oyɛ den na wo magazine na oyagye obi ade utimi tracy ko hunu sɛ asumasi ene kɔgye ade kro na wonim ba bi omo ete ana yo me da se ane ne fa bibi investigation and the police phone call timi investigation ma ni yeye ma ni yeye okay on the prof wa ye no ho sɛ na me nim awo ye police ni enti ono na ye san hwehwemu no but civilian so timi ye hwehwemu ma ni yeye sesi ya me fan se me ba Sompa hai ni asi azanfo bi di gold and I 3.1 edi adada ma me bi agye ne bag minim ni pakro okay esi when was esi also am run about edi kan hu say 100 million kura within a week no be dey awie okay into the tewo mo so am run about kwenya omo into obi a oyɛ sɛ adwuma ni bibia no sɛ me na me yɛyɛ na nya wo a oti we na yɛyɛ na me nkrofo hu sɛ yabɛkyew ni yɛ de wo kwa enti mo nkyerɛ sɛ yɛ me a wobɛkyerɛ enti ɛno so na ma me ko hu group ni ye okay enti sɛ wo kwadwo wo na wawie a machew anya me a saa da ne de ne de ɛyɛ kwame no na yɛyɛ ɔmo wɛn okay enti wo na obe lead me akɔ baabi akwame no yɛ den ɛwɔ enti ukɔ a the way of besi account on say ampa ye na ye be say sika no e bi aye rough
ana ya de bema ana say ya kofa aba. Okay. Options. Okay. The nature says Sabren de medwe ho ne say. Uchi ni pana na de no police station. Ana na wonim baabi a no omo wo. Ade nti na wa mate pof ama ya ntimi ankwa ankofro akofo omo amfiri wo. The tie ne say Sadia no so oh yeah I was say because on said that name specific group na eye no nti uti obia na kasa medene koma police ko no hu se nya ono a wa ha nipa kro no o na to kwan bia ni kwan so de ne de fa so nti wo no I was say make sure say eye kwan me eye kwadwo na wan fa ma ansa na wa ma police aso ate say we waje bag no wadi adanse say on e fa ye say the bag ni siti ama de afa na ade no so di adanse say we no mo na je ma ade no ti o ma fa ma ansa na etimi ahande wo ba na on say sankrofo no so no mostly no mo ji sika na drugs okay nti na ye drugs joint no ana mo na ye de ewo and you know, am I able who said, when would the almost swam? When we are crew from boys, okay. When you are the champs of 4 boys, when you are bound to my 4 boys, and you know, they became known to ye and near Nam Krumono. And inti, I feel no, we were Jumam Grana catch the mea. It means for came more town as I miss Monqua, I say, yes, I assume I see the money. Say, remember Nampa, yes, you on one, me call ya, eh. Sikanwe sister na yemi hunipa mo famra no me amount there's a ube hu omo pa hu omo ye nti sabre no de na wo ye fa ho wo de wo nya sure se wo de ho bo me pa cho me ameti ye me nom joto da me nom wi da me nom cocaine da okay en sakura me nim nom okay obusa ma busuafo me ka chero me nim nom Sompa 3.1. Me sorry, kata betim sisi ya. Okay. But omo no mo ba krom ti said ya wo store. Wo su kokrom e koye adwuma gisika. To mo dware free fie e kokrom. E ba krom say. Atoto to mfo kra so mo dware ko. Okay. Yo ya azan so dware ko. Okay. E ma ne me nyina. Said the FM station say do so a monya nim de say no. We no more machine we bet here there was say my machines near type say said the bear you bet me anya nipa mo maba okay so progress no so so no so progress wow because they say no ya ka ma ya wuta azan for say no mo ya manfo nti omo so change your style of doing it ti sana ya netie na now busa me question say adetina on country police yeah Obeka che police azanfo wa ha obeko no wan na ya azani no so de wo kede na unim gato bi omo ho na make say wo ka say azanfo moje bag wa ha e ho no na asem ne ba no ya na omo fa ne say u betray wo omo ani nti no some work with police. Sompa 3.1. Drug dealers no. Ebi won now for me police for. Hey. Nti no wo be say na adwuma. O se waza obi a baby ono ton ne do no. Ono wan kwaya aza nti so obekuro mu anu aye dan. Watch no. Wow. No kura so no ka no. Ena wo ko ka che police ni be ka che o se nti se wo ko ho a obetun atrem say we. Obeka ane o se o de ya no aba mo yakọ abekọrụ no ni wa cocaine na akọche no se wo so no police for say how okay enti se no afei de wutimi kwa kokopem se wo magazine ye wadwuma se obi kọbọ kro no kra na obebo amane a wutimi etrezi ko hu nipa kro fai no correct na wagena de akoma no eto aso chee oh minia echei afe na ema adwuma etimi ko magazine na ka ma ya na adwuma ni wa ya frame me an ma sit town me free magazine ha kwa me duru pay mu ha e wo so ame ha na ru ase ho o ya la boy bi afe no mo ma miska e senior man so mo bribe wa no se on ka se bribe o senior man o kwa ya na de Africa okay
o senior ma kwa na de Africa sort as here okay enti no hia na okroma enti bra ba che na babo no dabi enti no o te se yese waje a o call ya ke na no sika na moje ya no nipa kro na mi hu nipa enti mo famra enti wontimi nya no gidi because any pan cry no hia o timi o mi on ni bo na ma social o ma mi social enu na ma boys ni timi ma a police for no hu se o mo ni mi na ye Sompa 93.1 police for so be jitu nti na chese wo de na wonya bi minya bi but boys ne kakra om de ma wa wo je no very good nti na say me ya de brown na wo je dia ade nti na wo sa achi yen yeko nti na say afa de beduru akire no na wo jai chia na wo che wo mo no afa o ma implicate me ama police nti de ne ko se police be kata akwanso no na ye adwuma nti se wo se wa kwaje dia ene mienu nyina wo se lo komo asemo ba mienu nyina wo se lo komo wow ejini se on pese be lo ko Sompa 93.1 na positive ni bitimi ka sa akire wa no brother Central Police Station Zongo Police Station Railways Police Station ahoso no muguo so no mugo de afa de kware na ho ya akoye hi na me ho anya se me ho ya akoye na me ho aye hi but the way so dey say ka wo your mind ba pa o wo mind no se me se si a o de akoso ame police station ko ka kire police ni bi se unim blabe o ye kronfo pa o de ka se ma yesi da ana se me ti sei crash bra counterback o de Sompa 93.1 let's get it now what we had them by 3 days now onya boni bia se me boa e wo okay ese akwa bia be report na me nim be chiu sisi without any investigation edino nyasi ese me se enti afi no me ma me no mo ne mi nua no mo kwaku ja boys na se mom no kre so ami ha no am say NDC time Sompa no 93.1 ne nam ne ma ne nya na ye nyina ye ka ho ne ye boa but ya won kwasi asemi wo ho a me meko wo nko wo beko me sa adwuma na wo de ma me amenye ho ebeba ho e wo sa amatwusem no but ba bia me pese ye huni se afei de abusua nso abam se jamrante no mo nye de omoye because said the police for timi intervene ka say boys ne say omo no na ye adwuma ne de beduru baabi no wa hwa wa mu ba ko de police for the JD because omo de omo agi ato omo say omo nye police for dem say omo ye cocaine for o police for dem say omo de omo no ya akronfo on say boys no chi omo come police ya ampa SBT ni kura no but oduru quarter e be ka say complainant ye dey ewe okay complainant no so je ne bag no o ti sehwi ti o ti mi ma media dance nti o say kronfo ne ja no manako complainant no se sikao ye di bi kura ya onje di aka no nya dey onko eni ti sa no e ba sa police ni no Sompa omo kono say 93.1 omo nya bibi kakra free boys ne ho a they become friends with the people so okay. I always say the on there hamu no on my way to mankoso okay but in front of you no on kan sa okay tesa wadwene ye wo say eduru baabi ni na aposifo no tewto I betray me o ma betray from say o mama zede nkrofo na hunu say wo na me ha omo nti se mi ni ho dia omo de omo ni problem say phone say first pa phone say o me ton me phone o I say Sompa also 93.1 phone we o ko dwa so a e bia be 25 million o say man say me de ma 5 million nti wa wo hwe phone na onim say 25 million no be de ma 5 million na hwe bi bia e correct tesa wa wia ono de onwia e aye ne personal phone receipt kura sa ya dey adaso eta so o de ye adwuma eti wo ma wani bre say ukuta 5 million ne beji phone na phone no de o de be kire say enie ba be dru fie no ba be dru fie na yasamna o be dru fie na Sompa ye 93.1 aye o de say floor tie
nation ye frame na me ba me bisa say hemfa na sie wo se o na boys ne na ma ya ti wo aye say adwuma ni bia na ye wa mebo anya frame me bisa say kojo me boy bia wo ye say adwuma ni bia azan ni bia mebo are no waje aduro bia na anya aduro aya ni aden ene mra do mra ne nkuta me okay say we na ye me hu nipa no mo agye no na mo fa ma de mo bia me ya adwuma na okurum bia wa ma chu bia mebo okay and na first man so ne ya che wo say awia undi 30 seconds ibekun say cool okay enti no pana 3.1 dia na je say fasikana na say de wagye no fabra ene na ma me hu boys no ma sitena mo ne ne ma ne lines ni nyina o di obi call ema obowudin say ono na yes adwuma na na oh boys me bi kura so awu ebi so afri because police ni there also investigator no otro kwaku na ye an me ne papa we na ye o ye hwan I was also ye frɛ obi nti ebi to Sompa 3.1 ano no eyede na nipa no wiaye eyede na wo ho ba mu eyede na o ka se one wo na o ka saa no amane be na afa mu yo ekowie court the tiene say nipa na je school ni laptop na me nim odi na chi free kejetia eko campus eko je laptops 3 ani sika ne na mfo mi ni school fees e dey pay so mo diamond Sompa 3.1 timi meti ye no mi bisa na ye say the chance for boys bi the chance for kura senso yanko okay nti na me wo ye wo namfo ye so ye wo ye namfo a at least boys ne so ye dey esuru yen okay because oye mama wo fia sika na 100 million kura so be dey awie pa uwi a ekrom na amesa ye dey aba na wa ma fie bi mu a I don't so ya no abaye kese sema wo be atie no nti na ama omo hu se de yeso ye ka no edimu nti no musuro yen enya aduro bi se we kasa kronfo na je do enya aduro yen Sompa ye 3.1 nti no sana net ye na ye koje di call ye no ani boys ni nyina ye busa girl no girl na se ono de ontimi hu se ne ye di omo chi nti na ma ye hu omo direct na ko be ka na asem no na ye ni ho but obi na catch and say so be catch the boys we no mu a omo de omo akọje aye dey ama no okay nti ma police phone busa say ohun se ne ye di cruise ye chi a wo se onipa be mi enu pere na de ofiri ba bi ba ene bra bi Sompa 3.1 but yen say the ono catch ofiri ba bi ba no eye ne ho nipa ene on ne ya azan no omo so ya chi omo se omo ne ye adwuma omo gi a omo de ye dey e ma yen dan say obi catch police or do not the whole year ma necessarily you are part of the group okay and inti the amount court to release and so my acquitted and discharged no because the court no say well mumbucha CID ni say time on na get na see a jeni ni ma no any time on na ye ti no okoye investigation of police station madwumam ehun time a your guy na see awia Sada no so na mo magazine sa time we ka we na me na me nim e jo mo tracy hu said the American na court bisa na say investigation or yes investigation ni hu ya na o se debi no say no na say ka o yes o jeli ye nyina won ti obi a na nyem statement American no court ho na no jeli ye ya ka police ni nim say wa ma ono judge na ye bone okay na judge na say on sankoye some investigation no and pokoye ba na je say ye nim say boys ni di nkwahye asem ni nti no ene ma ye hu say na ewe because court no say ye de ye nam krom ni ye hu say ye si bibi asi a boys na ye na na che wo mo no so a kire say ye kwadwo ani nti na ma ye hu ye ni omo nya adwuma no okay because baby omo te nya ho na ye te me ne me yere na me ma na te we so na yere na ma na te nti wo ka so ne ye na ye adwuma na hemfa na ye si ye adwuma woni me number o se David
ansa na court giant free ho na say adwuma no so ye dey ye say ye nya biem. Okay, ti na che say saa de na tu ni nti ukoda mu ana ye dey call remind 2 weeks ti 2 weeks no ye dey ma ye be say ye call na court and trance. Okay, nti instead of say one trance ya ka wa say ke ka say bia ye mamu bail ya mukoba ma anu an say ye na court clerks and prosecutors no amount 2 weeks paper yeah they call remind 2 weeks. The after 2 weeks after 2 weeks and I'm 3 years before na ye dibe mo no na mpeja mensa na me kasa na judge no say no what I'm saying is true nti I was say okoye some investigation neba nti me ne ye group na me nim ya my bill and a boys train na ye involved with the case na ngasa na some mo call remind nti o my another 2 weeks na ye my be 2 weeks na chinu no mbe hu no kura na ewu mu no. Okay, and on my acquitted and discharged and I caught an insani pami and sunny dear. So Momo says on bedem di any omuni and a bedem. Wow, eti a free sadano nature say afraid the way jai sadiano and cry say afraid so be a koju be a dear crowd who no onka Debbie. You couldn't cry the same few. Sompa 93.1. A free word, my banner was I don't go room. Me pacho magazine na me because magazine e adwuma aye adwuma me de hwe me yere na me manyina. Okay, we ni sheda anya adwuma bia say ma sheda na me yes adwuma no but sesi ye ti yi na e bia manya call brabut sister bia betena wo say o magene bag sam me pie so a te say akomapa. Okay, Mame na boy no te say him fa no do kwotena for the last answer na bag in influence. Sompa 93.1. So I mean bia ni oba betena so am ha age wo bag odo beko e bia bantuma na krofrum. Okay, Nti wo begin say krofrum no ba no waje abaso ami. Waje abaso ami. E free sada no unu hu se wo ye papa. Oh ane de se si amene tu yi. Makase si yekun obi kura na me gina ha. America me de be fa because me nkodi adanse. Ko ye ni adanse ma nipa. Ye nye nipa papa. Oh, but so hu na de ye no kra de ade na nkodi hu adanse. Chrono nipakum Sompa na to. 93.1. Se say robbery, murder, rape. Sang ne ma miensa no. Se say police for na ye sa criminal aspect in robbery. Okay, Nti ye kan robbery na onim na ka se kodi adanse ye. Na ye say ye group a try ye do beka. the do beka ho. Na man kodi adanse nso e. Because the agent ade no. Won't mean differentiate say e bia we enko na mini no. Okay, Yes, omo ye group. It's a group no a match na say o kan ho de I cannot defend you. yeah, na say o say ye do ka ho. Say de o kan. Nti opa jai. Sompa 93.1. Asam bi beto mu. We be say edi sa nkomo no. On say na menim yesua de. And ye no correct. Eya abrabɔ mu nkomo. Niema asisi wo abrabɔ mu a nipa betimi asua biribi de afiri mu. O sha ase so be pagya enade ana. Enade pagya ne de na me pagya. Ebeduru ba bia uhwa mi a ontimi hwɛ me mienu. Na me so by trewa. When I introduce you. Oh, on some magazine no adwuma me ye na enade pagya. Okay. Na ye gia boss. na me nim Ka moto na ebo ho no emodu nti se wanya physical kakra. Ontimi. Mo ha ma ye bo aye de hye hoist ne ne ma no. Se woni abetre a ontimi nye. Okay. Ena eduruma bi no nansia na lift forklift ne ne ma na bench na ama adwuma na easy kakra. First pa na e physical. Mu peja engine e physical. Gearbox e physical. Okay. So nti no uni ahode antimi nye se adwuma no. Ebi a wo adwuma mkura na eyi ni wa. Yi engines a utimi koso mu nwie no na 2 million bi na ehyiboto na de akoba akoma. Okay. Nti na chese dade pagya ne de bebre obi o ye adwuma magazine no. This a few. Okay. And then pagya dade. Ebrebi macho semba so pa wo kumase.
Sa for now ka ho ana. Oh, no. Now, see, I make us say, okay, Proverbs chapter 1, verse 5. Or say, and yasa for any day, ain't no monim the any day, and also. Okay. The same person who answer pa said, "Time you fix it, won't answer." You was shortcut, I replace can any man. Then you quasi asem. And you never catch you near be a wooty. Ubia. Obo brebi se o media me ho aden me matwo man mitimi yese bia no onhwe ne ye ntina me se on kai Proverbs chapter 1 verse 5 o se nyansa fontie no monim de anya den endoso. Okay, this o person nya nim de pa ya de bobra Sompa 93.1 jan kwase sem nyina ne fear Bible so. Okay, abusiafo yebedin komo afa saa macho sem no ho. De ntia ama okotu mebusam enwuma no. Ade ntia ye na ye homra ye ba ye beto aso. Aha, eye Sompa 93.1 FM. Hye no nso dwumadie no eye na menim. Mary
kese ema osofo pastor Maswo kokobo bre akra anyumre mi da se nyankopon nhyira wo se waso ewo na menim so aya macho sem no ahina macho sem de kopie yo me da se minia Sompa 93 macho ni de zaka ya entretiri umpom na ebeduru bebi no na je se wo abetre a ana yebon kwase apa samu aya no kre wo abetre a yebon kwase ana yebon kwase apa ada na krofo bi ball pa na oh se be fan se obi ne odi na won pa ozomo adamfu obi ana me group bi a omoti ase omacho oba akware a oye obeboa mame okay but na enim se bedi wachi mi wie no me 1 million me 2 million bi di me nsa be dey ebeka okay ben susanso a ebi ebedi akira ba no eno ya anwene ho na wo macho group bi a oka ho bi ana a ebi wodin ebi ti ase ebi ewu dodo na na efrim tisa hwan mokobili kwame ajingo oba so ami hakra eden minu yanse ni wo na ya me ya papa wow doba alaji gaus no mo nyina ya me na mfofo no mo so ami ha owura bi gidin wo macho mu oba santema mu dia enem so free mu budo ya madam fo no tibu okrom nti na oka ne group ho ana on say enamfo no no obia wo de one ne ka okay na yenye rivals but I say minim unime but me ne won nante yetimi hia di nkomo okay just a friend but enye indeed yeah unfortunately say me no call back all the time ebia wo ba be fa me say adam for ohini bi agi usika wo de ma wo no wa start asase na yeden ama obi foforo I know free police enye ye nti macho semi ya okay ana na ya de bon ba nti obitimi ga say oh impese mi simi fie no nti ya be bon ba mo asi anadwokura na ye gina ho ya gi sika etimi hwe no asi flow level wa bo so nchensen ya gi sika no mo charge ni pakro ya charge o ohini bitimi ton 10 plot ma o but when who say adidi aba no okay opeso jim be 5 so on tiase it is a 10 plot no was say e bon ho ban na de opeso de bia ode bad da say obi ebo mo pa e ma mo ko bu obi ma mo ja tu no oh minuanum biye ena ya no group no wo mema na eba na tese wo bedwane wo nyina ma e de ye meto so na ebi wo ho de a ono so timi kofa macho foforo okay eno de ye beto de ye bebo tese ota bubi mabu yi pen nyese metabo mabu bi pen pa ene ye beto mo nko de ye bebo nti yen hwe ni say obi kura wo ho a wo hiani wa bi ana wato ade ana ebia wo hene krokro wo ho aton de amasikani bi na ebia hiani wa ne say mempre masikani no nsi ade no wo so etoda ono onni bie no aya na sikafo ni bitimi bom pa ma mo kohwe e ma wono otwifa nipa kroso menu abema obusa question on say to me ametia konye mu ame one me di nkomo yi me nipa bia all the time no I want the correct path because eduabone ne ma na ye Sompa 93.1 okay I say himfo e ko mu pura akonwa oyini we to asase we say so to asase yanka se timi busa kurum se why pa na de die ne ye den ayere dia okay die be hu se eye wo na hini na ye modi abeta afọ do pese omo achinchi mo nsade a ye mumienu ni ama half abedi mo side na half no so ye so ya anti sere ba ya mo benya sika free ba bia jongo for na abese adwuma no na mo kura group no na mo kura ni paro do ba yesen Sompa 93.1 ebro 10
More than that. It is a munya behu say krobi wo ho na asase manso abaso a omo mfra mo kra na mo amokọ nya ne yako sam obi ne bedi ho adanse se se wo pɛ mema de yanko ashtown ana so ame. Okay. It is a me na meti a na ma frɛ ke se na asi o nti momra nti wo no wo ye ne ekokuro mo na the other chief no so bɛka so no so kɔpɛ matwo. Okay. Oba do be seen so no so be sabe frɛ ya nti ne hu say the same town. Who you different person. Okay. We see a different person. Nti ya group no ni achemu. There's a mutimi share na dwe meeting. Na mo achemu mu say kwajo kwa me say nti no o je bia 20 plot. We fe bia sika say. Yes you ji 20 plot. Nti say any part 20 at 20 no bia benya 2 plot. Ya de ende e be gina ma wo wa obi to free en chen no. Si aye bibia. Obi antimi hawo. Onyini we nkrofo ya we nkrofo ya nti sa asere na woje a wo de eden ya ton ye de ton ne ya fasika no di sa sika no na wo ton no me pese me hunu ni a wo di sa sika no ye on say Sompa 93.1 ma de ekosoro on say yes you pen intem di sika no se bi ad beto a ton correct price be 40 million 50 million ya boy yaba Sompa There's a plot na wonya bi. Oh, me nya kura no at least on say na bi on so na a group. Okay. Enti mon ton na mon chase kan because o ka say o de to a. O be won na wa wunu na wa koton. Mo mi enu so mo ntimi nya den. Entwa mo ho nko. Enti the best yan say enti na ma dodo na ye ton ye no. Nipa be 25.1 na mo be 10 plus a. Okay. Mu jai to ho a. Mu jai to de asemeba yan ton. Yen chiska no no bi amfa ne de enkoye de obede be Tofia kwa mate wase ti je se bia o hidi bi ba ku bi no ama plot and e wa wasike di aka no bo ho ban ye de e mami because yesi o hine nko asase so ne pro so pese fa chire ye de eton enso o ma bɔ mo pa na mo agye asase na aboso enti ye dia asase na ye momo dia na sa wonya de hye enti ye protect ama kuruma no enti no omo ka omo asem wi a wasike ma ton 2 plot enti no monji we yeko de mo na mo ya mo ka amanfo eniema gumu no se wado concrete kra na ai because ade no ana on say dispute bas aseso a omunya akonya na eton ne more class no hene no. Okay. Me to me there me to so me pe the any di ankasa so hene ne sisi wa mema wasi sa bambo no mu no wabbo bia ma moja tuna ma unu ho se nipa ese na mesi abɔ no amoja enwunu no ide eme ya nipa oyo oba panyini anuti akora me mama no nti obi e ka cho se ja ma me choro de ekɔ okay ali edimu se wo se ene edi se bia me nka ho okay ba o ya brante na ba edimi dia mebo sa abrante de me fanche njana mi bisa se wabbo abrante bia ma wankasa wogitum sa kwa we de ma nom no ama me ankasa manume ho ma nom no ama me ankasa me ho se no ankoye na wo se me to me bo obo no hin me say ekura me bo wasoma se si ama fon kura me bo wasoma bla ebe ha adwene me se mo dupa na first pa na me nsa we no se de na ma beti ya ni me na apija. Okay. Ya me fani pa bon in channel because so who sa niema bi wo ho a trosem no be kuta no entweye ohun se Sompa 93.1 ma fom nipa bebre me pese me hu nipa kora wo kasa wankasa wo no nu ho no ehe na wo no na din ne si a ema wo koye na utibu ebu fo se mama na traso the tiane se ebufu ne basa na enim ni wura uchi breaker enye to a sense you need to do something for the rest to be afraid of you. Okay. And into na bia edu ba bia menu anu bitimi actima na broso. Because ono akofa mema.
and also so feel so your bema. It is a macho, ya macho ni na ko shia macho ni bi no amafia na mama 3.1. Okay. That's oh yaje udin at the same time no. Okay. On si asase ni subio. Eno nti na ya na ma ne basa. Be say mfiafia fo no de. Ohini bi ene oba ko fa mfiafia so me protect as. Dabi. Eno de menim so much. Macho fu ofiri baabi. And I'm also on my barber tomorrow. Okay. I need to say you need to act. Tell us what chira mema yo. I know na ko fa moja 7 ne ba no. To obobia ma moja nyunu nda. Oh. Excuse me, say me dey ade abobia ma moja nyunu ne da. Oh. Baby dru a chire no be hu mi ye. Sompa 3.1. Adan de ka ukumi o. Ah. Na msi mini ana o ti eja ha say na o be ye hu zongo boy no. O se bra mi nim se wani eden sa o de bia na ma din sa e se na mo fo kra. Wow. O shia me o typical senior man. Asa o bono mane kan no. E kan no. O ko da ji kra. Ye busa ne se den na ye no se accident. Because o ka se matua ono ye beche no. Nti o se accident. Enti wo bono ma e ko wie se ye de no koto konfaroche. Sompa 3.1. Wow. Nti no microphone e ka kire me se ke nipa no ko ji. Ti a kire o hu mi ye no se kai. Nti ono kura pa ma cho se nipa no ha me ka ne kura nkire wo mo. Okay. And I'm me sorry. Nti we kura me man 500. So on fa ntene ka so bi. Because kana me kunya ho no. Na emodu se ono ane de enemy a so mo ba no so mo sa she face. Okay. Ne kura ni mu no. Anti edru baby anam timi she face. Me mom de me she face da because what be family no. I was say me hu kuro no. Okay. No mu hu me. No mu se na na asuma sinti na me ye dey. Oba. Na me she face dia na me ye nipa boni ni. Okay. E di face dia. O she face dia na je say nipa o de o ba ye no. Onye ni kredifo nti o she face emwa. Ma nipa ne hu se na na kwa me e na be fa mo nti mo boa na kwa me. So na nakwadwo ho a no hu se na nakwadwo na be fa mo ana obi a wato na asase a onyini bi sisi no e na okofo ma twofo chom maboa no Kwa kusika fa wonsemu pen na sika fa msempe sika fa wonsemu pa 3.1. on the first person sika no ya yemu ana de bi ya sika be ba nti no o che bi ana se o yusu bi a onwene ho kene na adibesi pa na wonim na menim na wonim se sa sika no kwan a wo fa so asɛ no no ebe how da bi aha me how pa wogi tum se sa de no ade hu gura mu no kwaku asɛ wo niema bebrebe enti na me go to me busem no Proverbs Sompa 3.1. Wasi ene nyansafo ntie no mo nim de ndoso. Okay. Na ninifo mfa enya atempa. Sase wo nyansa. Oyene no be fro oni abusia. O abusia. Na me ka se mi a kire wo. Me bete Bible ase na me hu se even amanyosam. Omubu yen kwasia. Adan wakofa we abe no political party bi abo papen 3.1. Young Elephant a from place ni ma yakọ ye boss om hye nyina anye ye ntimi kwa ne yekoku mi a ke yakome kwa enti na cha say MPP abo papen oh MPP NDC omu nyina abo papen say no me kan kire say me bet o say me asumasi a me gina ha me pese mo kobo amani ye ne mai sa but on kan say ko wi ballot box ene de sa nyema ne de but o say kobo ho pa obo pa say mo nhwe na bibia nkoso ye na say na politicians na say si ana say wo na bebo me pa na ka say ke pejade we kosi amame a say me yo okay tire say mutimi peja bi de me cannot see me say to me me nye bi da no bi anso kan kire me saada be me ka say me bete chiro sem na se no me hu say mpenfo na be fra matchofo mu koye se ma enkwasi asem
to a sense says our time no any na kebekum because our first man protection ya dey bo nipa ho ban ne man nation enti sa no na mo kwa party ni shada mo musika na oh anana aye promise bi no mo de mamo monko modi disika ne niam de mo ko no aye de mamo se 2 million na de ase obi ansem de ho no be mamo aduane adi bet mo ba ansa na se bia sa 500 na 2 million ni be sa de ama wa de ama oh Charlie ye fa police ye be fa mo ye fa soldier ye be fa mo so minu anu bebrebe ena ebinum so de aye adwuma okay Sompa 93.1 ebinum awura police me bi awura soldier mu amehu bia omo ye college bet aye empanfo na omo kosi omo na aboa wo omo apart from say oko remand 2 weeks by no what dem pen and only first reminder me call ye okay but no say me nya bone da okay nti wo call remind say na office wo say wonya hwe nti ye ja wo nti no problem but minuanom se bonsam ka so be punish wa manyame mo punish wo no wi ana wasa he de ajo wow wasem ni mudru o se bonsam ka so be punish wa manyame na ngasa punish Sompa no 93.1 no ho top asema David kan no se rade se obema me kwan pa se obetwe maso obema Israel dabi ode ma me nto nsam na wa twe maso a nsam na mobrohunu ewo dent na mama kasa self your Proverbs chapter 1 verse 10 or say the boy for jije wa menya de empene meba jije no nyeso ba be gina wani aye sei o dabi ye won niam nkete wo ho a ebe lead wa ko mo je hwe gu na obusa me no okay Sompa koma we di sense me 93.1 modem ha me kwan ya pie papa esi o ma mi pie usu ma mi pie I will force myself out yeah eni ntimi nya sem de kum nipa enti se bibi kuta me ade na me de be papa ese de be ya me free dem so de be bono ene ma ebudi eni ba no okay enti no babo me pa na me sumi hunu nyansa se se me am sumi ko na me ko wu a de ne besie enti ma nko me ndi obi dem obi si ndi me dem na o ko ya de born nipa kore na bia no no so on the right o de ko born no o ye ho krampo na no me enti what dem pen na 93.1 apart from so called remind 2 weeks no me nemu a me da ya me bai ene se wo se me nante na me kire me nuanu mu nyina se de mrantie na eba no omo ye no ya ye bi pen na amoaye amaya hwe ase agu ye busua so animas na wonim miniman ke ni na minim ya so ye papa o ye dey o ye fa o ye boni so a o ye fa eti papa e wo mu no ehun hira me nsa beka ye me ye de boni so no no mi e wo mu no 93.1 enti nie pa na san do copy prisons minuanom mi ankasa no be papa ye sesen bi wo emena body na ehɔ na metie ne me yere ne me nyina na mi pie akohwibere ye mi ba magazine bi nya iska kakra enti mi ko fie na me yere se okwa asore wa me duntem na time Sompa 93.1 so kasa wo ye aduane na bibia time beko mo nti se me nam kwa mu ba de a ene me nto aduane wo adwaase amre wo mo se de be ya nkwala no mi sie na sister bi se me me di tuo ne niam aba na so awo omo hostel ho aba gi ne phone ne niam ya me ya nti ye no mo si en contact police station yen ko hwehwem ye duru ya ne cells no mo si students Sompa 93.1 nti was over the identification parade na students ne be point hwe se ma ye bone pen a ana ma me na me ka omo ho ye bone dia me team ani no matwa almost 2 years or remind 2 years 2 good years
I do be parade no obi ya do be gina parade no obi catch was say obi point was say when mu da na apart from sister na ono ni me struggle ya ansa na assembly ku police she is the only person or can say mia na me say na me nkura tuo yes also Sompa 93.1 pan so di tuo na ba was so jani dia na can say ayewa na me say maybe more chrono down in my life me no chrono na me boy nkwan mu nam me de praye wo mu a me de me sabetu me be nya de nam de praye nam de awo mu enti na ya na ubusa me ameka tell say me na me ye bad no okay enye bad say me kwa bonti kodi bonne a chenso a wo se yachimetum efie de aduane me hwe na me kodi me kochini na say me na me ne mbo kakra ti yesi me nya abo me Sompa 93.1 enti me ko ball ba ya bubo fufuo ni suse ya banche no ne bo na me ya nim ngoma na mfe eti ya bubo so sa na ni asan kwa gu nchanchi na me nimisa step man ha me be no person kire me se ball na emmoa me mama ni nkoma de sua ho ene de be boa me ama abusua no ti na me nimse o ha me eti aduane o muso di a chef fridge mu na adwo na me maka ne hye ma yi mu na me nyina na masaga ile ne madi enti eno ne nsamone ya na me di enti ma so adin the Oko remind for 2 years. Remind for 2 years. And sana court no on say court the money ban say Oko ani amount e be 2 months. Yef dance near free case no. 2 months and all remind o complainant nen cannot judge nen cannot. Aninti no kura ne beda di say nyamia no. Ye mama acquitted and discharged. Nye prisoner nti yesi ko ba bia say hwehwe mu na nya no kora ntiko yanka hwe ankyere me e ba fie 1 year 6 months as 8 months Sompa 93.1 2019 7th of May me sa ba fie esi akola bi si obi ayedan atone mona yes you also jamai na mention mako prison was the same issue no pen if gun and things into no mia ti mob ba me fie no me am call tech police station so some mo dey to me so no anya mia baby am call ye enie omanti Sompa 93.1 CID by then na no ho am first case on me call mama quit and discharge was me mako tua bra by my judge am ye jame na me se me ni kapre me busuafo mo so nkwase asem so edi se me ya me busuafo na be ma me ma den madam obi na wo tuaska si enyaame enka remind no komo ma me nya den enko minim ho hwe me na me call the police station said they should make proper investigation because ya na yes wo the same thing system is by the field the tube e kire na so jeni phone na me say Kia Jami, acquitted and discharged. And Yamia. Almost had me copium. 1 year, 8 months. Still, as I'm not penny or court. Still, as I'm no court. Our court, High Court too. Justice Odio court. Friday by now, what year? Friday by on the 12th. Me kokot ayi di asam me na me call you me be be wura ho bebre eti me catch re panyin say Sompa my call remind me say the host you here there ECTA enti papa ya be catch re me say me wia na ade a eti ke mesa ko police station nye dwane nem dwane kame nye sa ade na no enkwala me japade o mo say ni nya maka che me ma na me yire say mo bia nsiesie o ma ne ho kopem sa asem ni bedi awie nti wa wogi tum say enema a wo hyase ana wo ye no sana wonim se sei ne bewie wa ka wanye kama fa mabraba to chacha mabraba me de to chacha no ina ko fa sa ne ma we nyina braba Sompa 93.1 mema
babia ya ba pim sisi an mesan no wahia wo afidie so fi say asem wo court nti mepese ye de hon de be podwe ho kakra because ya djuma no mra kakra e wo ho asem wo court no mepese be di ho nkobo na after court no me giri say ye be san hia wo afidie so na minko saki ho na messages kakra be ba no ye monitor na yenhwe saki ntem na em say time no ma hu say okay em say ma me na me ho manwum we mra me da me ho na mabonwum we aba abusiafo me ba na afede enche na ye be fa course ye ni emre nkaso nanso ahwe ye amanye nti makeka memre so asiasini oh akama yesa mo pen akwada hu da chia na nani aje obani twa nani anani raho mara hu sempa na miken mintam kese na mi bosi memranti bremu menti afutuo elamina minio mranti ani mabawa mutie me akama yesa mo da o Sofia Machoa Kama yesa mupen suku yi ma hu for de mi kobi na so koda boni semti manyre mi wensu de wo yi me di kwan so ma ye di kan be di achi ma bo nyina ye jami ti ma mu for ma di suen yi ni agro ma mu for ma di suen e ni agro kra anga emre beti na sanja anga sam so mi kami my SM Tikani awa fana mi wobio DCK nyina wamenu midi ma wodi nyina sumemba jama kwansa mufwa na misamemu and everybody abanji mi tuoi ma free me mama ye masiankwa kwa fire yeah my SM see tsunami num sorry ba bring some and try me photo and some mama through you and let me saw the one I miss a popo I hold in uni hobium as I friend I was your son one come to pussy jainunia oh I'm rabbit your sanity I can rabbit your sanity and me upa to me once I was here for we are see abrabo no said etie no se wanya hwe a asem betimi ato saki tauna yenkwam se ebre no ekona bobo ba ko mienu bi so emaye okay to me that say okay so my cabinet free o say akusua ho ye fe dodo asomo kan wunti nenu Brian go Ghana Prince say hi good evening guys, you are doing great job. All right, that's it. Derry B Anthony or say you are not alone. Okay, yate, that's it. Okay. And Marty Joseph for Tofe always the best, keep on going, doing more, I think. Okay. Tak Tom or say Akuwa, thank you. And Anthony Opon say in fact Tofe, you are doing a great job for Mother Ghana. Keep it up. 3.1 from Argentina. Yes, Argentina for one to say. Okay. We go watching from Achimani watching you live. I'm really enjoying the show. Right. Yeah, that's it. Yeah, I do also watching you live from Mampong. Akrofoso. Yes. Okay. Right. Yeah, we do so watching you live. Okay. And one okay. Mike Morrison will say more fire. Say Cliff. But your platform got caramel there. Okay. Andrew Ziao. I say good evening to Fiakwa. Life is not easy. I'm watching you live from Kuwait. Okay, yeah, that's it. But you're name.
Okay. Tofi. You say YouTube Akrabaya. Okay. Okay. Pacho de yenko ni me say mra ekono. Ebeba Mike Kwabene okay. Eno me say di kan Canada. O say Mike Morrison o say oh na me nim. In fact Mike so what story Fabra na that should be na yen share. Mate Saki ma memfa course no kakra. Na yemfa onisi. Bebacho 0551931931 0548931931 na yemonko mpacho udini ba bia frame me free Sompa 93.1 21st clinic on a Sabre do Kaya do gas oven Another here now say oh aso kafra bebacho udini ba bia frame me free oh me boss na ye dia we bonus na me gina ye boss gina ye na sabra to why mate Tofi mami chia jeje mami chia azeko uso ansan Tofi ewi ase wa hu ye obeye bia no obetwa so aba mi papai wa tuya kwene na machofo na ya omu nimse omu die okrom ha no eyomu die no ene ya papa no watuyefo o kasa nyina o si omu onyo mu ye machofo no bebre na ewu anyakopon fa ne boni je no gidi sa nyakopon sa na obie na no kae no nyakopon de beke no otie machofo pa no mu check clean that's it oyibo bacho udini ba bia frame me free Tofi majo mejo so be mena Tofi mi di si kasra. Okay, mami ntio. Yemi ayi asema betna working. Egusu kosu sisi am no kasayo. Ta. Ubakeji tia. Dada gina honum na muye keji tia mu. Ura honum a enema ekoso honum. Enye asanketwa. Police fo current ni ma arrest wo. Nti sa nneema we na yemi ana ekano. Mi tie no. That is a medium hu a. That is a nyen nempo na ehya ase che. Women they a branch you ko to ne kire. And so say you make the shoe phone that the ties and maf enko for phone says phone ni adu sika. Yes sorry ahumati ni ehwi ma phone ye koso wo ho no ma no. And you could not watch ya. Into one day ya de mpabo tale ti se wo ko to nyankopon twitwanye no. Na me da se hey abambofo mumu ayen pacho udini ba bia frame me free DJ Tafiapa yes sir me mamuni aduma me da se me pacho mediani tuno na penjabe atapuma ke ene medini aduma oh okay jobless mami ntio me tame fa kwenye sinami kata me hon happy birthday na ko da ku ba kon kanifio ene dai kaka me kanite ya papa na ya man katwa anshilian so I think on pardon kosuma even though you no mo she na krusu do ko fie baby ya ni ka oba na ku diga ya kutu ada tesha manko na anko fo ngu fo mo an tutu to no o mo ni pa fo bi no mo do ko bi o mo ya wan o trinle patna go se se pa ko na so se gana ba man ni ko sadia no mate me da se pacho udini ba bia frame me free yes sir the group and the good part is yeah. The American Yakupon Shan Fa no more, so what king of one to be moon. Mr. Matasha, so valuable, Damanana, yes, or Papa to bring the American. Or more question of money, please take it. I don't just people who must also to be valuable. There is some experiences. I want to say, yes, my two and you are. Every question about the file, let's say, the upper is who said, okay, me da say. But you would anybody be frame me free. Hello? Oh, Kafra went to me and you so. I was here for no question. Say, we are Sian Casano. Ade bia wo ye ne de no e wa katua wo anim
enti adeɛ bi a woyɛ no ɛwɔ sɛ woyɛ ahwɛ yie bi sɛ sɛdeɛ nneɛma no ɛkɔ no wohwɛ owura yi ne nsɛm a wɔka nyinaa ɛnɛ no ohyia yaw bi ohyia amanneɛ bi ohyia ahokyerɛ bi sɛ nanka onim a onim sɛ sei na wieyɛ bɛba a nka wantoa so anyɛ saa adeɛ no mebakyɛ wo din ne baabi afrɛ me firi hello yes I'm for me can free among free okay mami ntie o na me na small can let me shut me can make for ampaba me be ampa me okay you na make for the same thing maybe I said go by and no one will win the really walking so open to one gasa na must no to me no for na ye ne ntima say dan so just pay off the side there we are a person and then you course be gade asase de san na 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 say of so you can make my dimension shana my say you na 90 factory so gade asase come for what you can let me say police to you okay this thing that this thing na so don't share am me na say am continue thinking na me why na was no no na ko kan be charge na me kan me da say abusiafo ebre no ko mintimi emfa call bia biem momfa nche me na wo say sorry ansa na kase ebo no so aba aja kwaku batin papa ya ba sorry program no so afutuo ben pa na wo pesa wo de mamrantie ne mabawa niema na wonimu ana wo ye no ba bia de wa be wie sisei ane afutuo apesa wo de ma ya men shira na minimo dia me ka kire me nuanom obi biara owo suwe mu sonhwe ne ho yi Sompa 93.1 se wanyan na echina be no na ade ba ko a me ka kire obi a oye body builder a wasi asumasi say koboa me ana ode ya kakabensem ewo krum se me ye matwoma wo ya mebo ya me yo sei no me edi a kire no eso sene bibia mestre minuanum so a obi ayo mo boni bia o sa kwa ne su bibiara no so no so fa boni nche esanse se hansa kira no mi na aka Ghana no me no mienu ene de aba metua ka se no mi aka Ghana na se me ye ne be 10-20 years ago a na mete so aba sa amre a wo so a wo ye ne obete so aba enti o haw na be ko so ha Ghana na se me no mienu nyina hye ye sapo mu nsuo se ye be ya de pa Nyankopon de nhyira be bre Ghana aho kira ye komu nyina no emfiri babia efiri ya Sompa 93.1 mrantie ne mabawa na asisu no o haw na yanka se yetumirika komu no emwa yen se na minim se ma hoɔden ene mi nyansa ebe wie mi se ya ka saa nyansa kakra no ka me de bobrapa ema Nyankopon hyira me atia ensuomui sana me ka kyerɛ won so se wo mu a ene ya me ne o ka sei mesrew twon na emwa nyansa bebrebe kwakwa na nsi hu ye no ewie no ontimi nkoni pem esanse no office onim nyansa se ne nipa bia o wiase enti na ye me ye kwakwa na nsi ana me nimi nuanom ye kwakwa na nsi ya ene de mesre okay ye free kwakwa na nsi tibia nim aba tibia foforo mu ora kwaku Nyankopon nhyira wo nhyira won so se watuemfo anwumre na menimfo da wase anya hwe no okra bi benu no ho afiri abrabo bi owo mu bedase asida ya nyamede okay abusiafo ene ha ene de na menim esi akasima miensa na yekofa news no ede abrahye no nso Nyankopon eye adoma maka cho se ya wada ebe no na menim abadwafo yede yani kire wiamoase eti uwo bibi a pesa wode boa ye ne de koboa brantie no a 0244809641 0244809641 midin
ɛde Nana Poku frɛ me Tɔfe Akwa meda wase Saki Rocky Nana yaw ɛne abusuafo aka ɛne boy me adi dwumadi ɛbrɛ